ikaze kuri channel yanjye ya Tutigike. Nizere ko umeze neza wakomeje kunkurikirana aka kanya, ukaba kandi wamaze no gukanda subscribe kuri channel yacu ya Tutigike, ikwereka uburyo ukora amafaranga online nta gishoro washoye. None iyi mining yitwa HXIC. Iyi ni mining mu bigaragara ni y'Abashinwa, itangiye none watangira ukayimininga kugira ngo nije gutanga ibiceri uzasanga nawe ufitemo coin nyinshi kandi zigiye zitandukanye. None iyi mining noneho kugira ngo uyikore ngiye kubwira ibintu ugomba kuba ufite. Icambere ugomba kuba ufite MetaMask wallet, ugomba kuba ufite MetaMask wallet, ufite Binance iri verified. Ku bantu bazi uko nshatse kuvuga ni Binance iri verified, yamaze kuba verified. Ngiye kukwereka ibintu tugiye gukora kugira ngo ibyo byangombwa byose tube tubifite, hanyuma tuhite tuza ahangaha. Noneho ku bantu bagiye bakora mining nabahaye zo muri MetaMask, haje twakuye muri MetaMask, Bitget, nyinshi zigiye zitandukanye. None wowe link iri muri description niyo uri buze kwikanda hugumyeho, hanyuma uyikopiye niyo turakoresha tugiye muri MetaMask yacu. Ngiye kukwereka ibyangombwa ugomba kuba ufite, hanyuma dutangire dufungure iyi mining yacu. Turavamo hanyuma tuze ahangaha muri Binance yacu. Turaza muri Binance yacu, nkwereka ibintu ugomba kuba ufite usabwa kugira ngo iyi mining ube uyikoze. Turaza dusubira inyuma, ubundi kuri page yacu ya home muri Binance ni iyi ngiyi. Ngira ngo murayibona yuko page yacu yo muri Binance ni iyi ngiyi. Noneho turaza, ikintu ca mbere ugomba kuverify, ugomba kubanza niba uri verified, nibyo ugomba kubanza wareba ugakanda kuri turonko dutatu turi no hejuru. Ndaza ndukandeho, nyimara kudukandaho ngira ngo urabona hano hejuru ko ndi verified. Noneho nyimara kubona ibi ngibi ndaza mpite nkanda ahangaha, ndaza nkande ahangaha. Iyi niyo Binance ID yanjye bari buze kunsaba, aho ndi buze kukwereka. Noneho nta kindi urakora, uraza ukandanga kugira ngo bikorohere. Uraza ukandanga, uraza akande, hanyuma uze uhite ukanda ahangaha kuri copy. Ndaza makande, ngira ngo urabona yuko hano hasi copy yamaze kuba successful. Ngira ngo iki ni icyambere turangije. Noneho ndaza nsubire aho inyuma, ngira ngo murabibona neza. Mpite nkopiya iyi screenshot y'ahangaha igaragaza yuko ahangaha ndi verified. Niyo copy ngiye gukora, niyo screenshot ngiye gufata yuko ahangaha ndi verified. Ndaza nyikorere copy. Okay, ngira ngo urabona yuko copy yacu yamaze kurangira, ngira ngo urabibona. Noneho ngiye kukwereka ikindi kintu bari buze kudusaba mu gihe turi gukora KYC. KYC ntago bisaba ngo ushire irangamuntu yawe, no. Ngira ngo urabizi ko ibyo bintu wabishize hano muri Binance yawe. Turonga dusubira inyuma, tuze ahangaha kuri disposal. Turaza ahangaha kuri disposal, tumara kuza ahangaha turaza duhitemo USDT. Ahantu uyibura ukandemo hano USDT researching, hanyuma uyikandeho. Nta kindi kintu uri buze gukora, uraza urahitamo iyi ngiyi. Iyi niyo address uri buze gushiramo ya BNB Smart Chain, niyo uri buze gushiramo ahangaha. Niho uri buze guhitamo BEP20 iyi ngiyi, hanyuma nze nyikopiye ahangaha. Naza nyikope nyige copy, nimara kuyijya copy nta kindi kintu naco turi buze kwita dukora, tureta tujya screenshot y'ahangaha, nayo tuyige screenshot. Ikindi kintu gisigaye ni kimwe gusa, nuko uba wakopiye na link uracaho ugiye gukora iyi mining, nabashire muri description nayo uri buze kuyikopiye. Okay, tureta tuza muri Trust Wallet yacu. Ibyo byose tukimara kubikora, turaza muri MetaMask yacu. Nubikora muri Trust Wallet ntago bari buze gukunda, urabikorera ahangaha muri MetaMask. Okay,
sorry bari kumbwira ngo na updating ariko ntago ndabikora noneho nitumara kugera ahangaha turita tuza ahangaha kuri browser yo muri MetaMask, hanyuma ndahakanda. Nimara gukanda hano muri browser ya MetaMask ngira ngo sorry namaze kwisearchingamo gusa ndahita nza ahangaha kuri search ku bantu batari bayishiramo. Hanyuma nimara kuza ahangaha kuri search ndaza aha hejuru ndaza mpestingemo ya address nako ya link yacu iri muri description. Noneho ku bantu bamaze gukopia bya bintu byose kugira ngo ubibone, uraza urakanda, uraza ukande hano hejuru. Aha hejuru hari akantu urabona ahangaha kugira ngo habereke neza ni akangaka ndi kukoza kano kantu kumukara, niko uri buze gukandaho kugira ngo ubone za ntuza zacu zose. Ninga kandi ngira ngo urabona yuko bya bintu byose ni nakopiye, cyangwa urabona yuko bya bintu byose ni nakopiye ahangaha biri kwita bigaragara. Sorry ngira ngo aha hejuru ni address yacu, aha hasi ni ya Binance ID yacu. Dore noneho link yacu tugiye gukopiyamo ni iyi ngiyi. Iyi ni Binance ID yacu, iyi ni address yacu turi buze gukoresha KYC. Ku bantu nabwo badashoboye kubikorera icyarimwe ngo babikopiye icyarimwe babibone, bazajya bakora kamwe basubiye muri Binance. Gusa ibyo biragoye, byaba byiza ubikoreye rimwe. Ndaza mpite nkopiyamo ya ntuza yacu, hanyuma mpite searching. Nimara gusacinga ndagera ahangaha ndaza nkande confirm ahangaha. Nimara gukanda confirm kugira ngo urabona amacoin ari kugenda baramanuka nashiramo, meaning yacu izaguha izareba ayo ufitemo hanyuma ikwishura. Noneho kugira ngo dutangire meaning turaza ahangaha kuri connect. Tumara ku connect tugiye guconnectinga iyi MetaMask yacu hamwe n'iyi meaning yacu. Ndaza nkande aha hejuru kuri connect wallet. Nimara gukanda connect wallet ngira ngo urabona yuko bambwiye ati ni connecting wallet yanjye niyi ntuza. Hanyuma leta nkanda aha connect. Urategereza ntuza yawe nirangiza ibe connect. Ndabona idakunze kanzi twongere. Byabaye failed gusa, reka twongere tugerageze turebe yuko twakinjiramo tugakonectinga iyi ntuza yacu. Tuze dukande confirm. Ngira ngo urabona yuko ntuza yacu yabaye connected hamwe n'iyi meaning yacu. Ngira ngo urabibona ko hejuru byamaze gukunda aha hejuru. Noneho tugiye gukora KYC. Nitujya gukora KYC turaza ahangaha hejuru kutu turonko dutatu. Nitumara kudukandaho ngira ngo urabona hano hasi ahangaha hari KYC verification. Niho uri buze gukanda kuri KYC verification. Ngira ngo urabona ahangaha bya bintu byose twakopiye yuko bari buze kubidusaba. Aha turashiramo Binance ID. Noneho ahangaha turashiramo Binance address ya BP20 yandi naberetse kare, niyo turi buze gushyiramo. Reka tubishyiremo ahangaha tugiye gushiramo ya Binance yacu, niyo turi buze gushiramo. Reka turebe uburyo turi buze kuzibonamo. Sorry ko mbona batwimye ya ntuza yacu turi buze kuzibonaho. Turaza ndi kubona bari kuduhereza ntuza yacu gusa ntabwo ntari biturabikora. Turaza ahangaha dushiremo ya ntuza yacu, reka dupestingemo ya address yacu hano hasi niyo bari kuduhereza. Ubwo kugira ngo tubone iyi Binance ID tugiye gusubira hehe? Tugiye gusubira muri Binance yacu.
niho tugiye gusubira kugira ngo tubashe kubibona neza, niho tugiye gusubirayo. Reka tuze tujye muri Binance yacu, waza aha hejuru, ubundi ugakopiya iyi ngiyi, iyi Binance ID ukayikopiya, ukayandika ahantu ku bantu uri kugerayo ugasanga byavuyemo. Nanjye byambayeho, naje nyifata mu mutwe, maze kuyifata mu mutwe ubundi ndaza nkajya screenshot nk'uko bwa mbere naberetse, ubundi nsubira inyuma, nasubiye inyuma mpita nza nkanda aha ngaha kuri disposal, nahise nza nkanda aha ngaha kuri disposal kugira ngo nikopiriye ya yindi kuri USDT B20, niyo nahise mvuga ati kaba ariyo nza nikopiriye kugira ngo abe ariyo nshiramo, kwa kaba ari igoye gufata mu mutwe kugira ngo ntongere gusubira inyuma. Screenshot yo twayifashe, noneho tuhite tusubira muri MetaMask yacu hanyuma tubyuzuzemo. Reka dusubire muri MetaMask yacu, noneho nta kindi kintu ndi buze kwita nkora, ndazanshiremo ya Binance UID, hanyuma mpite nkopiya ya yindi na kopiye ya Binance, hanyuma mpite nza mbishiremo hano, ninza nkahita niyandikiramo ya yindi yanjye, niyo ndahita nza niyandikiremo, hanyuma mpite pastingamo. Wa muntu byagenze nkanjye byari biri kwanga, Binance ID urandika kora cyangwa ifatemo umutwe, gusa ugomba kubuzi neza ko ariyo kugira ngo amafaranga yawe atazayo. Hanyuma ninza mpite pastingamo hano hasi ya address yacu na kopiye kubera ko niyo ikomeye, hanyuma mpite nza hano selectingemo za ntuza zacu. Ahangaha mbere turashiramo iyi ngiyi ya screenshot ya Binance ID, ngira ngo murabizi ni iyi ngiyi. Hanyuma ndaza nyikandeho, ni iyi ngiyi, ndaza nyikandeho. aha hambere uri kubona ko nshizemo ID yacu, ni Binance ID yacu. Hanyuma aha hepfo turashiramo address, mu gushiramo address dore ni iyi ngiyi nayo twayiriye copy screenshot, sorry. Hanyuma naho tuyapdatingemo, ngira ngo urabona yuko biri gupendinga. ahangaha yamaze kugeramo, n'ahangaha nabwo mu kanya iraba imaze kuhagera. Hanyuma tuhite dukanda kuri submit. Niba ubibona neza, ngira ngo urabona yuko ngewe KYC yanjye yamaze kuba approved, ngira ngo urabibona. Bifata iminota mike, ni iminota 2, ubundi KYC yawe ikahita iba approved. Sorry namaneza harimo aratinda, gusa ngiye gukunda. Okay, ngira ngo urabona yuko nayo yamaze kuhagera aha hejuru. Tende nikandire ahangaha kuri submit, nimara gukanda submit, ngo yanjye yamaze kuba approved. KYC ngira ngo urabona ngewe yamaze kuba iki, yamaze kuba approved. Noneho niyo umaze kuba approved uhita ugaruka ahangaha kuri home, kaza hano kuri home. Wamara kuza ahangaha kuri home, ukaza ukahita ukanda ahangaha kuri mining participate, nkaza nkahakanda. Ngira ngo urabona yuko mining yacu iri kuraninga, nkaza mpite nkanda hano kuri running. Nimara gukanda kuri running, ngira ngo urabona yuko mining yacu yatangiye kugenda. Uri kubona ko yatangiye kugenda ku munsi, no gukorera token 12. Ngira ngo urabona yuko per hour, ahangaha kuri per hour ni 0.5 baguhereza. Hanyuma iyo utumiyemo umuntu noneho akarusha kabyo, ntabwo ujya wiriguraza buri masaha 28 ngo uje gukora ntuza, ahubwo ihita iba automatic. Iyo wabonye invite umwe agakora biriya byose bya KYC n'iki, hanyuma ahangaha ahita aba ukayituza ugakanda active nawe bikajya byikora tiri buraza buri masaha 28. Noneho ngiye kwereka uburyo watumiramo umuntu, code wamuha referral code, uraza ukanda hano hejuru. Numara kuza ugakanda hano hejuru, uraza uhitemo iyi KYC verification. Sorry, barasubira hano, ntabwo tugiye kwongera ku verify, ahubwo tugiye kuza
aha kuri invite, aha kuri invite. Numara kuza ahangaha kuri invite, uraza uhita uza hano ukore kopi, uraza uhita ukora kopi invite, ni iyi ngiyi invite iyi, hanyuma ukayisharinga umuntu akayiguhereza nawe ukabibona. Niba video yanjye yagufashije, link yo kwiyandikishamo urayisanga muri description, ubikore step by step nkuko nabikweretse. Ciao ciao.